Sin privoli da mati ostane do večera još u kući. Kad je došla veče, uze baka u torbu nešto kruha i nešto onih luči što ih je dalo ubogo djevojče, a onda ode kukajući iz kuće sinove. Starac ostao sam sa svojom unučadi, te ih je odhranio od malena. Bili pak unuci sad već po odrasli momci, djedu do ramena i poviše ramena, zvali se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. Hlapić je odlučio kako više neće trpjeti nepravdu i ostavlja majstoru poruku da odlazi u svijet razgaziti čizmise i da će mu ih tek onda vratiti jer više neće biti tijesne. Zaista je dobro učinio Hlapić što je za svaku sigurnost ponio sa sobom puno dobrote, mudrosti i hrabrosti kada se u ranu zoru otputio u svijet. Kao siroče bez roditelja, radio je kao postolarski šegrt kod majstora Mrkonje, koji se prema njemu odnosio vrlo loše. Tako je jedne noći pobjegao na svijet i kao putnik uzeo samo dobrotu, mudrost i hrabrost. Hvala ti djevojčice, reče baka Mokoš, bit ću ti na pomoći kud god budeš nogom prolazila, kad nisi čuvala nožice od ledene vodice, niti ruke od neplaćene muke. Još ću kazati mom unuku suncu tko ga ovo dariva pogačom. Hlapić je bio vrlo jak i uhvati tešku posudu, pa je odnese kao pero u kuću. Kako je Potjeh tražio istinu? Bilo je to u vrlo davno doba. Na jednoj kračevini u staroj Bukovoj gori živio starac Vijest sa svoja 3 unuka. Bio je neki maleni postolar koji nije imao oca ani majke. Zvao se Hlapić. Hlapić je bio još malen kao lakat, a veseo kao ptica. Ali Potjeh vrlo ljubljaše istinu. Zato ne htjede da posluša bijesa, niti da laže djedu, nego tepe bijesa nogom i reče djedu: ne znam, djede, ni što sam vidio, ni što sam čuo. Cihnu snaha iza duba, pretvori se u buju te uteče u rupu, a majka i sin nađoše se nasred šume, sami, jedno uz drugo. Hlapić je bio malen poput lakta, veseo poput ptice, hrabar poput kraljevića Marka, mudar kao knjiga i dobar kao sunce. Valili neprijatelji na tvrdi grad neke plemenite i dobre kneginje. Kneginja nije mogla da tako brzo sakupi svoju veliku i vjernu vojsku. A bilo ih svake ruke i svakog plemena bjesovskoga. Crveni kao crvendači, zeleni kao zelembači, rutavi kao janje, golišavi kao žabe, rogati kao puž, šušati kao miš. Zato postade braći nekako strašno u ovoj tišini, jer se zorom prije sunca rado povlačio šumom, sve od krošnje do krošnje, zlobni bjesomar, vladar svih šumskih bjesova. Bio je neki mali postolarski šegrt, koji nije imao ni oca ni majke. Zvao se Hlapić. Hlapićev gospodar zvao se majstor Mrkonja, a bio je zao i strašan. Hvala ti, ljubazni gospodaru, za svu milost koju si mi pokazao, ali ja bi radije prebivala u mojoj bijedi i znala da imam sina, nego da mi ti daš sve bogatstvo i sreću u svijetu i ja zaboravim moga sina. Nikomu nije tako zlo kako je bilo Hlapiću kod majstora Mrkonje, a Bog zna bi li svaki bio takve sreće na svom putu kao Hlapić. Čudit ćete se i onako da se i po njega sve tako dobro svršilo. Kad snaha, Guja, opazila onako iznenada Stračiće, prevari se, polakomi se o njoj zmijina čut, poletije snaha po trijemu za Stračićima. Hlapićev gospodar zvao se majstor Mrkonja, a bio je zao i strašan. Tako je bio velik da mu je glava sezala do stropa u njihovoj maloj sobi. Imao je kuštravu kosu kao lav, a duge brkove do ramena. Bio je neki mali postolarski šegrt koji nije imao ni oca ni majku. Zvao se Hlapić. Hlapić je bio još malen kao lakat, a veseo kao ptica.
Cijeli je dan sjedio u podranim hlačama i crvenoj košulji na malom stolcu koji je imao 3 noge. Prošlo je 7 dana i noći, a Kosjenka je napokon stigla do srušenih zidina grada Legena, gdje je živio div Regoč. Njegov posao se sastojao u brojanju kamenja i tako sve dok nije došla Kosjenka. Hodao je dakle hlapić, hodao po cesti, ali najedanput počne duvati jak vjetar, počne bljeskati i grmjeti. Bilo dijete po imenu Jagor te ostalo nejako iza majke uz maćehu zlu i pakosnu. Nemilosna maćeha kao zla godina bije dijete i hladom i gladom, a oca zatravila svakojakim travama te i on za sina ne mari. Vatra! Vatra! Hlapić skoči brže sa sjena. Gorjela je štala jednog seljaka koji se zvao Rđavi Grga. Grgu nitko u selu nije volio jer nije bio dobar. O majko, moja majko, dobra majko, mila moja, ja sam tvoja Marica. Kliknula je Gita i potrčala u naručje majstorici. Marice moja, srce moje, zajca od sreće majstorica i privine svoje dijete. Mislio je hlapić, a onda odluči da će u noći pobjeći od majstora Mrkonje i da će otići u svijet. Premda to nije bilo tako lako, a bilo je i pogibeljno, ipak je hlapić to izveo. Što god šegrt može da zamisli, to može izvesti. Ne rekoše joj vile da će u svatovima biti sunce djeverom. Ona sunčeva nevjestica. Zato je nazvali Neva Nevičica, a bila ona prekrasna i uvijek nasmijana kao vedar dan. Majstorica je bila jako dobra i njoj se dogodila ista žalost kao i majstoru Mrkonji. No ona je od tog doba postala još bolja i imala je vrlo dobro srce. Kad je već bio dan, probudi se hlapić. Odmah je vidio da onoga čovjeka u crnoj kabanici više nema. Otišao je dok je hlapić spavao. Hlapiću to baš nije žao bilo. Dan je prošao i navečer Mladenka kaže starici: sa svojim suprugom idemo u posjet kumi, a vi zagrijte vodu dok se mi ne vratimo. Starica je stajala sama, uzela je drva koje joj je Mladenka dala, zapalila vatru u kaminu i otišla u šupu pod drva. U međuvremenu je Palunkova supruga usamljena tugovala kod kuće. Prve večeri držala je vatru na ognjištu i pripremala jelo, ali kad Palunko nije došao kući, pustila je vatru da se ugasi i više je nije potpirivala. Sunce, djever i Neva Nevičica. Tako bili mlinar i mlinarica, a oboje bili tvrda i krivična srca. Ogrlio Jagor jednom rukom kozicu, a drugom bušicu i unišao s njima u dobro svoje. Pa kad stupilo dijete u kolibu, tada i klinčići zasjali i uljenica planula. Hlapić je spavao u kuhinji na podu kraj štednjaka. Tamo je imao jednu tvrdu slamnjaču, podaran gunj i komadić svijeće utaknut u jednom krumpiru, jer nije imao svječnjaka. Bio je neki mali postolarski šegrt koji nije imao ni oca ni majke, zvao se Hlapić. Hlapić je još bio malen kao lakat, a veseo kao ptica. Desilo se da je starac ostao sam sa svojom unučadi te ih odhranio od malena. Bili pak unuci sad već podrasli momci, djedu do ramena i poviše ramena. Zvali se oni Ljutiša, Marun i Potjeh. Draga gospođo, hvala vam na vašoj dobroti. Ja idem u svijet, mislit ću na vas i pomagat ću svakomu, kao što ste i vi meni pomagali. Došao neki momak u šumu Strigorovu, a nije znao da je ona šuma začarana i da se u njoj svakojaka čuda zbivaju. Zbivala su u njoj čuda dobra, ali naopaka. Svakome po zasluzi. Dear me, what a pretty snake. I should rather like to take it home, said the young man in fun.
Dozlogrdio ribar u Palunku njegov bjedni život. Živio on sam na pustome morskome kraju i hvatao povazdan ribe na koštanu udicu, jer se za mreže u onome kraju još nije znalo. A što možeš da uhvatiš na udicu? Ribar Palunko živio je siromašnim i teškim životom. Kada je čuo da postoje bogati ljudi koji uživaju svakoga dana u svom bogatstvu, odlučio kako će i on postati bogat. Zato je odlučio da će sam sebi izreći zavjet, neće 3 dana loviti ribu. Muškarac je ušao u šumu Stribor, ali nije znao da je šuma fascinantna i da se tamo događaju čuda svih vrsta. U njoj se događaju čuda dobra i zla, kako kome.